Kimanga pale wanalunguza mtu, wanalunguza mwizi. Mwizi huyo analungula Kimanga pale. imurenge.com. Uyu munsi n'akazi rimwe ku minsi 4 mu kwezi kwa gatano umwaka w'2020 mu muhana wa Uvira haravugwa amakuru y'umugabo uri mu kigerero c'imyaka 30 wazindutse atwikwa n'abaturage bo muri uyu muhana. Uyu musore bikaba bivuga yuko ari umwe mu bagizi ba nabi basanzwe binjira mu mazu y'abandi ndetse bakiba n'ibintu bitandukanye by'abaturage bo muri uyu muhana. Uyu musore akaba yitwa ku izina rya Karama Kabasha wo mu bwoko bw'abapfurero. Nyakwigendera Karama akaba yaratuye muri quartier yitwa Kalundu. Bakaba bavuze yuko mu ijoro ryo ku minsi 2 ndetse n'iminsi 3 y'uku kwezi kwa gatano muri uyu mwaka w'2020 ngo uyu mugabo ndetse na bagenzi be binjiye mu nzu y'umuturage ngo batwara ibintu ndetse basiga bamukomerekeje n'umugore we ndetse n'umwana. Kuko twabibwiwe n'abaturage bo muri uyu muhana wa Uvira bavuze yuko nyakwigendera Karama ndetse na bagenzi be bari basanzwe binjira mu mazu bakoresheje imbunda ndetse n'imipanga kugira ngo bashobore kwiba bimwe mu bikoresho by'abaturage bo muri uyu muhana wa Uvira ndetse n'indi mihana ihegereye. Kuko twabwiwe n'aba baturage hatubwiye yuko nyakwigendera Karama ndetse na bagenzi be bashatse kuja kwiba muri quartier yitwa Nyamiyanda aho bamufashe ari wenyine ndetse bagenzi be bagashobora kwiruka ndetse no gutoroka, ariko kubw'amahirwe make nyakwigendera Karama Kabasha yabashije gufatwa n'abaturage aho bazindutse bamutwikira imbere y'inzu. Kimanga pale wanalunguza mtu, wanalunguza mwizi. Mwizi huyo analungula Kimanga pale. Kimanga pale kwa analunguza mwizi. Kuko twikesha aba baturage bo muri uyu muhana wa Uvira bakaba bavuze yuko zimwe mu mpamvu zatumye uyu mugabo atwikwa ngo ari kugira ngo bahashe ibikorwa by'ubwibzi ndetse n'ubugizi bwa nabi bikomeje kurangwa muri uyu muhana wa Uvira. Tubibutse yuko uyu mugabo yatwiswe inzego za leta zitarahagera. Nyuma yaho inzego za leta zaje kuhagera zaje gusanga uyu mugabo kera yamaze kuvamo umwuka. Bikaba bivuga yuko abandi basore batatu bahise bafatwa n'inzego z'umutekano ndetse bagatabwa muri yombi. Abasore bahise bajanwa gufungirwa kuri prison nkuru ikorera muri umujyi wa Uvira bakunze kwita prison centrale. Umurambo w'uyu musore wahise ujanwa mu bitaro bikuru bikorera muri umujyi wa Uvira. Nyuma yaho bagitegereje yuko umuryango ndetse n'abavandimwe uyu musore baza gusezeraho bwa nyuma kugira ngo uyu murambo uze gushingurwa n'inzego za leta. Tubajije impamvu batwitse umwe abandi bakabihorera ndetse n'icyatumye abaturage batwika uyu mugabo, batubwiye yuko inzego za leta zishinzwe umutekano zaje kugera ahantu kera nyakwigendera yamaze kuvamo umwuka, ari nabyo byatumye babuza abaturage kugira ico batwara ababandi. Kuri mikro mwari kumwe naje David Manowa, imurenge.com. imurenge.com